Ljudi, ja sam Kiko i ljudi, danas kak je pravilan challenge. To je challenge gađanje kuglice. Tako je, evo, linija je obeležena. Znači, tu je Marko i Ana. Pa ne počnemo. Prvi gađa, koji sam ga predagača? Kiko, ti gledaš. A ja to gađam. Samo da ga najdem u liniju. Jedno. I mene samo dom još to nas. Kiko na mjesti, Kiko na mjesti. Kiko, Kiko, od ovdje isti ovaj. Sve se gleda. Ajde, na mjesti. Inače, oni mi predložili tako što ga ovo varnosti, ovo varnosti. Ajde, što da nekako ne smo imali klip. Više dojke napraviti. Ajde, Kiko, sad ja sam, ajde, daj. Ajde. Pa ovdje, Sad je Marko. od ovdje kad snimaš, od ovdje kad snimaš, sve se gleda. Kameru. Kamera, pa kamera na telefon. Jedno, ja i Marko smo jednaki. Ajde. Ajde, budemo. Marko, snimaj. Marko, snimaj. Ako ne stimaš sub na moj kanal, sve i pobedimo i ja i Marko. Idemo na vtoru partiju. Prski je gađa Kiko. Ajde, samo ga najdemo u liniju. Čekaj, Kiko, treba da se vsak u drug redoslijed, poteško. Ale ajde. Aj, Marko, ne mjeste tam, ja samo gađam kako Aga ili Bos. Što se Aga ti pošli? Aga ili Bos, pišite u komentar da ste Aga. Vidite, pa dajte mi da me znate. Sveglite. Da počnemo. Ajde, Kiko je to. Kiko, liniju si go prošao. Kiko! Ama što liniju kad si go prošao? Ti već, ajde. Ale, vtor sam ja. Ne, Ana. Kiko, nisi daj klip. Lijepo daj klip, daj telefon. Ako ne ste agrio pri ovaj koji saka nek me dodade. Aj pobrzo da zabrzamo malko, zašto klipke traje da sad. Znači ja sam u vodstvu. Pa ajde vidimo Ana što ka napravi. Znači Marko se mnogo raduje zašto saka da snima na YouTube, a i on ka napravi kanal ako mu se sviđa. O, ja sam najdobar. Ja sam najdobar da se padi, da idemo u drugu partiju. U treću rundu. A Marko uzima telefon. I kamera. A ja naredi. Kamerajzer. Ovo je znači prefrezak. Ako možete koja se ne, gdje je dve. Are, Kiko, doje da stimaš? A Kiko? Znači, nemoj pa ja sam... A, da se kamer najglupa, najglupa je gađala, pa... Are, sad da ga vidimo Marka. Малко Ана ще дирали той кил да е памет. Tego linija, ajde. Uj, bravo Marko, bravo. Znači ja i Marko smo jednakvi, tako da. Jednakvi smo. Ti samo dvije butabe. E pa dalje od vtore runde se računa. Računa se, računa. Абе, računa se sve. Ja i Marko smo isti, ajde da idemo možda Ana kad ni izjednači.
О, ajmo, ano. Ама тук се пресијаме. Прво место ти второ. Не, исти смо. Ке пишемо тој да се караме и у исто место смо. Ја и он па, ајде, ано го видим, може дека не изедначи, ништо не е. Чудо. Или тако да. Она ни едно нема погоди знаеш. 2, 3. А на последно место ја и он прво место, така да се карамо. И люди, тој за овој епизод. Следеќи, чао!